kunjalo nebenkosi lenhle sosikhona ehlelweni lapha sikhona people and places nangabe usanza kungena wena kumele siyakwamukela ehlelweni siyasho ukuthi noma kanjani hlala ubukele noma kanjani lona hlelo layo people and places kanti ke kumele sangithanza ukutshela kona lapha ukuthi people and places ikhona lapha ku YouTube ngalo njalo nje netindzaba tiyatholakala ku YouTube noma ke lapha ku www.channelswazi.com noma kanjani nebenkosi lenhle noma ngabe ukuphi nelive noma ngabe ukuphi nemihlaba utakwathi kubona ukuthi kwenzekani lapha ka Channel Swazi lokundeke bangwanele ngakuteka lapha ukuthi nyalo nje ke sevele sekulungile sebavele bativakashi tami setkhona lapha sesifikile leqhamuka eNingizimu Afrika ngicela ukuthi ningahambi noma kanjani ngeke ngisho nyalo bangwane ndawudisho nasengawubuya sengangena ehleni ndawubona nana sengingene lapha sengisholoni ukuthi angijisho le ndivakashi tami leqhamuka lapha eNingizimu Afrika uma seliqalile lapha luhlelo kunjalo nebenkosi lenhle kuhlulene nebesilwane kuhlulene nebenkosi lenhle nje bangishito nje ke lapha ngathi sekukhona livakashi tami lapha qhamuka khona eNingizimu Afrika nguye lapha umnumzane eJustice wakaHlophe eMabhengu ngicela bavusele emakhaya awu sive salomutse ngiyanivusela nonke nina bekunene Mabhengu ngizingathambela lapha eNingizimu Afrika nami ngikuyinga nje ke naku ngikhanza wena mshiya lo walapha ngoba thawu le ndoza njengoba le nsotsha ngiyayati lena kwende njani nase ngithi ngiyilandzela indzaba khona ngikhanza ukuthi awu le ndoza yahamba ngesimo esibucayi ngoba usichazele kabanzi kwende kanjani bamabamba nine bakangwane umntwana lo ngekhaya bathi ufele embelekweni awu mina zabuka kulela lakithi lakalamgabhetiyeni kamvemve kamabhedla kusukela shift akhona cha ngisho ukuthi besiphila ngcono kodwa ke unele kube ahambe shift le kwasekucala inkathazo ke lekaHlophe ngoba phela nani niyathi maswati lamahle ukuthi uma kunemlo omdzala ekhaya uma sekangekho bese kuba nalomunye lotawuba khona kumbe la kumele kuyena ukuthi athathe kuye noma ahambe tinyathelweni takhe ngachaza nje bekunene yithi lekaHlophe kube sesekuba ke nenkinga ekubeni kuhambeni kwakhe ngoba laba bakithi bakaHlophe bese sebahamba phela sekuthi sebahamba sebakangwane ukuthi sekumele phela babeke lotawulandzela kushifa kepha ke ngekuhamba kwesikhathi kubonakala ukuthi awu solo bangcinga le ndlela yakangwane bangcinga le ndlela yakangwane solo akuphumeleli kepha ke ngingachaza ninesive sakangwane ukuthi cha vele shifu ngekuhamba kwakhe wahamba vela shiya sekalungisile ukuthi awu ngubani la kamshiyako yase icala lapho ke inkathazo ngoba nami nangikhula bengimncane kodwa ngihambe nami ngakhula phela uma sengikhulile nami sengiyabona ukuthi lapha hayi akusaselula letinto lebese setendeka nase babuya ke kuhambeni labe baya khona sebehlulekile kangwane sebahamba kangwane babancanza uchaphela antena phele kuta lapha lethani lolo washiya ngishifu phela awu nababele emuva ke hawu abendile la sebathunywa kona kangwane
nala bashiye kuno kulomdzala ukuthi baqhubekise kona abasendi kona sekwendiwa lokunye sekungako ke nami ke ngibona ke ukuthi ke lokulosekwendeka phela nami sekungena ukuthi ngisuke eLgosi ngiphephise igogo lwami kuleli sengikubona sekuvikita ekuvilita emehlweni ami awulo nje lengakusho kwaNgwane ukuthi cha inkinga lesesikhungetheke lekaHlophe sengiyo lo ukuthi bakhona abantu abadzala kopha labantu abadzala kunenkinga yokuthi ayiphumeli indzaba yabo emaqinisweni indzaba yabo ihamba ishaya isiguqu ngoba uma umuntu nje uyathi ukuthi lapha kushiye kulungisiwe lekaHlophe mase sesitawuhlulwa indzaba leshiya ilungisiwe leshiya kungakalungiswa ke singayikhona yini ngiloko nje ukuthi live lenkosi kufuneka ukuthi liqiniswa yini ke live lenkosi ke liqiniswa ukuthi labantu labakhona labaphila kule live baqhube le live ngemaqiniso lapho ke le live lenkosi litawusimama kodwa uma live lingaqhutshwa ngemaqiniso kude live ngeke selakhe ngiloko nje lokunene lengachaza ukuthi ke kunento nami ngagcine ngathi ayikhona angisuke ngiphephise igogo lami nami yothi fihla ngalento kaSifana sesithe ke lesikhathi ngoba nyalo sokuphela iminyaka le10 neminyaka le6 shothi 16 years ngilele nami kuhamba kwaShifu ngiyabona seku20 years nyalo solo ke kuluya indlela yokuthi kugcina kuhlulekusekiwe lokho kwashiya ngishifu kugcina kuphumelele lokhu labakubona kona ukuthi bafuna kona kepha ke nami ngokwathi kwami ke imagama lakhulunywa umuntu omdzala mina ngikhule ngiva bathi emagama lakhuluma umuntu omdzala ungabe watshintsha wena la kushiya kubekile wena akubhekise eMpumalanga ungabe sewena sokuselela ngemba sokuthi hayi lona akade lutho mina ngimi lenhlakaniphile lengathi usowabhekisa wena eMpumalanga ngisho nje ukuthi ke lekaHlophe vele nami bese ngithi lapha nje ngithi sukumele yena umuntu bathi akade ikhulumele kopha ke kuhamba kufike lesikhathi sekuthenini nawe baba bathi ubhacile njengenyoni ehlathini phela nawe utawufuna ukuphumela ekukhanyeni fika lesikhathi ukuthi njengoba phela nalabadzala kumele ukuthi baqondise tintfo nokunakwa abakaqondise tintfo tinakala bathi yaqhubeka tiyale phambili phela kusasa letinto tiyabe setibutwa kuwe lokubutwa kuwe utholakala ukuthi laba labangibona bebakhona kumele singabe bayilungisile lenzaba kwana babasekho itabe seke lapho sekuthiwani ngiloko nje ngoba nami nje ngikhule ngaka noma ke ngimncane ngaka angake ngeva mina kuthiwa hawo ingqongwane yalenye indlu ifutiwe naya seyifakwe seyifulele lenye indlu ngiloko nje indzaba lesikhungethe ngiyo lenzaba lensithi namhla laba bemsakato bangithola lenzinza le endakasifana la ngizinza khona eNasport sengibona bangikhulumisa ukuthi wena sakubona lapha kwenda njani nami sengichaza ke simo sami ukuthi kona nami ngikho mnanzi ngiyafisa nami kubuyela eveni lami engihlala kodwa ke simo asikho lula asikho mnanzi nami ngikhuluma nje lana angisiki ukuthi ngimnanzi ngokuvela lana akusiki ukuthi ngimnanzi sesimo sekuthi kepha bekunene kutabe sekugcina ngani kutabe sekuhamba kwende kanjani ngiloko nje lesikucelayo bekunene ukuthi kumbe nakhona kaNgwane ebukhosini ngikole besicela ukuthi Nkosi yami nabo kumbe sebangamane bayibambe ngesandla lenzaba yale kaHlophe ngoba kulabadzala labayiqhubako solo imenza wonye lenqola ayiphambili asesichale kanjena ke Mabhena lo hlelo lwa People and Places luhlelo lapha vele sibutana khona mbamba sasithuba sekuthi nebantu mhlawumbe babute
laba bokuthi khona lo sendo lumenjani lo lapha kababe ka Chief Mabhedla Hlophe wena utalwa ngibani wena ngichaza lapha kaHlophe ukuthi ngalesinto kuthiwa kubekwa umfati nakubekwa umfati nje kusho ukuthi kubekwa make lo make lemini abekwayo ngisho ukuthi mina ngikuleyo indlu leyo labadzala ke bakhona nabo labakwadiko lokho lekhaya ngacishe ngisho nje ukuthi kufakazela lokho lesikhathi sesiyakufakazela lokho ukuthi kusho ukuthi lekaHlophe kukhona lenkinga lengasombululo lelebeyaqondwa kiyo ngoba kuyela nongangwane phela sokuhanjiswa abantu bajikiswa ukuthi soloko akukendeki lokungikona kwashiwa lokungikona kufuna kube amaqiniso kwendiwe bona asengekafiki kiyo asesibuye lapha Mabhengu emake wakho ngibanike ngiphi lendlu asesibuye nje lapho yamake bani ngawuchaza ukuthi lendlu yindlu yagogo gogo bani gogo Nkosi Dlamini yes ngawuchaza ngisho njalo yebo kona bebakhona laba bakaDlamini kodwa ikhona lendlu kulaba bakaNkosi ebuya kangwane lenyona nebuya kangwane ngiyabona ngoba phela vele bese seyiyawudla lo muntu sekubekwa yona angithi ngesinto kubangiyo ngiyo yes so wena ukulelo sendro lewolo ngulelo sendro lolo ngiyabona lokusho ukuthi ke ngifuna lapha esigabeni sekuthi ke nange chief asesibiye lapha ke lo sendro lolo kufanele ukuthi kubekwe angifuna songimuntu kulo se uphike ubabe wakho yena ukhona yena ukhona akabekwaleni yena lapho angeke ngikhona kukwati kakhulu ngoba kwendwa ngiko bona labantu labadzala kwase kweciwa ngiyabona ngoba nangivisisa kabantu vele unabona laba kulala abanye akusiyo nje nenzaba lenkulu levele singayiteka kakhulu ngoba nalaba bebeka konyalo vele bayameca danyalo angithi lokuthi beca sengisho sibalo babe wakho avela abekwa yena kwenda kwabo bona abantu labadzala kwenda kwakhe shifu noma ngendlela shifu lokwendeke ngayo ngekuthi likhona lekangwane kukhona lokwashiya kulungisile yena shifu ngiyabona umuntu lomdzala vele wasokhomba wena asikhonza nje kwenzaba nje ngisho nje vele ukuthi ngendlela lokwendeka ngayo noma ngendlela lokungiyalo ime lapho lenzaba yingelele bangakuthi wena bese soyabaleka wena eNingizimu Afrika uyekele phela kusasa sikhundla sakho lokuba ukuthi ke ngibaleke eNingizimu Afrika ukuthi lo mndeni ngiyena manje ukuthi ulungise lokuthi wende njani ngoba nawo umuntu bathi awudikhulumele nawo umuntu bathi awudibeki ubekwa yini ubekwa ngumndeni manje wona lo mndeni kumele ukuthi wende lokho wona usebenza ngendlela yokuthi no singayenda kanjani indlela ukuthi lo abe ngekho emhlabeni kuze ukuthi kuphumelele lokho lesifuna thina ukuthi sende kona asisibambe lapho ke nebenkosi lendawo ethi gci emakethe usikhashana nje ke ndalithola ithuba nani ukuthi nishaya icingo lapha sithathe sigci siyabuya masinyane awutala abantu uthi banifini akubhem anginathi sinasekhaya ngiseche ngibuye nebakithi hawu kana mina emthwane abantu ungabe sibonga ngithini nebakithi hey wena likusasa lelikhanyako wena babe wena ungumthakathi waloya wena yile ntombi ikhuluma nayo bese ibuka wena hamba ubuta masoso wena ke
Yekele mina. Info yawuhlala tihamba kahle nawuvakashela ngamasoso utitapele kuma-underground cables, roof boxes, meter boxes, solar geysers nato tonke tinhlobo temalambo. Nebenkosi Lenhle sikhona ehlelweni lapha khona besakulungisa nje ke lokuncane la sinayi lapha babe hlophe la sekuvakele Nebenkosi Lenhle nabusanza kungena lapha ukuthi lo mdzala longangashifa mabhedla hlophe wavela washiya igama wasingashiya igama kwekucala nje ndawo ngifune kuva swalishiya kubani leligama kwesibili ke nyalo ndafuna ukuva ukuthi seyini ke lele banga ukuthi uzubone wena ukuthi akusafuneki ukuthi ubekwe wena lele banga uzuhamba eNingizimu Afrika ngoba mhlambe babeka labanye nje kwaphela vela basakubona wena cha ngidawuchaza Nebenkosi Lenhle ukuthi ekuboneni kwami simo ngoba uma umuntu sokhula khulile uyabona ukuthi hey nawo lana ngisinza kuphi nawo lapha litshe nje nawathi uhledi nje phasi uvele itshe lishaya aceleni kwakho vele utawusukuma utawusukuma vele uqalade na ubona imbita kabi utawubaleka ngeke vele uthi hey ukuthi ithengisa umphefumulo utawuthi hey ngiphephise ugogo ngibaleke nami ukuze ngiphephise umphefumulo wena wabaleka manje ke uma ngabe sekwendeka ngoba nyalo mhlambe labaningi bakhona abathi lutho kuphi mhlambe basolo bakufuna wathi ngani ehlophe ukhanda nje ukuthi baze bafaka laba abafaka konje ngesimanga sekuthi wena abakutholi lutho ngakupho bana kuphela ubhaqilelela ukhona utawuthini ngisho nje ukuthi hey angake ngeva ukuthi bathi hluphile ngitawusho ukuthi vele ukuthi ngicale ukubaleka ngoba phela ngicale ukubaleka ekubeni sendlela seyivele ingcingwa ukuthi sebachubile labo abachubako ngokubona ukuthi lephambili baba ncanza kusilanzana phela lokufana noshiya ngishifu ngilapho ke la bese sekucala khona lenkinga ukuthi sinami sengiyabona ukuthi hey igogo lwami manje hayi sekumadima ngoba nginato ngathi gameko letendekile yes ile tikameko bambamba letindekile utiboni leso khana embala etiki sechala tutana bafana bafuna ukulimata tona dinenganyana tona kodwa noma ngeke ngitibale ngetigaba tato ngatibala kona sengithi phasi kodwa nje nyalo angeke ngitibale ngetigaba tato tona tikhona ngoba ngiyakhumbula nje lelanga ngabaleka kwazi bawushaya 2 ekseni ngicela kubaleka ngo6 nzambama so ngibaleka ngaze ngobaleka enzabeni ngawushona eTulu kwazi bawushaya 2 ngalala esigangeni nje lelo langa lelo ngoba sike lilanga lekucala kwendeka isigameko bese tikhona tolehlele etendekile tigameko ngoba lelanga nje ngabaleka kunemoto kusebusuku ngabaleka ngemoto sengakakhayise imalight kodwa nje tona lethi gigaba dinele letendekile nginto letingende namuhla ukuthi vele uthi mina cha phela awunophe ehlala kanti ngiyati ukuthi ngibhace nje ngoba lenyoni bathi ndize gcina ukuyela phasi awuthi nami nyalo vele sale ngivele baleni ukuthi awu nina bebona inyanza leyo le ukubona longakhali ufele embelekweni injongo esithumele badla naku ke mabhengu kungendeka uyabona nje khona abantu abesabalitulo ukhanze ukuthi eliyaduma lelitulo liduma elishaye lapha dudane nalishaya dudane belingaconzena lo mndumane nje ukuthi lithuke lashayela dudane bese ubaleka usabuka emva wena akusiko lokho cha lokho akusiko ngoba lesigigaba sisisinye noma bese ngaba khona ngiyabikisa ngalendlela ukuthi selitulo ukuthi cha sishaye lapha kodwa khona lesinye leseke sitakukhulula indlebe bese sinoma sikukhulula inhloko noma unyawo bese soyabona sa ukuthi gigaba lona sethi isonzo leti sithi tawugcina thina leli lithe tawugcina loshayile la lingiluthutile naku ke sekunemaphoyisa amaphoyisa uyawathinza yini ngaphansi bephela bese soyahamba yamshiya lo wa kuthi bekunene ngibhaso bheni naku lapha senginenkinga lenje anzube uye ngale ngoba phela lokusho ukuthi nje mina ngidawukhala ngawe ukuthi bantu balapha kalamgabi bayahlupheka ngoba abasakutholi wena wawubikanga emaphoyiseni kwanyalo ungangiphenduli nje wena
cha emaphoyiseni angizange ngathinda ipika lendzaba kwafika nje into yinye la kimi kwafika nje into yinye ukuthi uyabona nyalo awuthi ngibaleke nangasho nje ukuthi awuthi ngibaleke nize ngifike ukuthi into sekutheni nalena ngoba noma ngaya nithi ngiyopika lapha kodwa uma ngibaphinze ngibuye ngiyayini lana ngembeka kufike leso sigaba sekuthi kathendeke leyo ndzaba utholakala lethi litshe selengidluthudile usaba ngoba phela kunendlela ezimbili ukuthi kushaye kumuntu lelitshe asesiconze kwenzaba njengemaswati lelitshe usaba sibatha kuloya yini noma usaba akusilo leliloya akusilo bakushaya nje sintu ngiphendule ukuthi usaba ukuthi akusilo leliloya vele nje bakuqonda ngesilane ulele ukuqonza nje ngesilane nje vele noma lelo kugugumatha vele cha kwevakala manje ke nawubuka wena yini isisombululo salendzaba na uyibukisisa kahle hle wena nyalo nje ukuthi sengiphi indlela lengasombululeka ngayo masinyane ngoba nangibala ngibuka leminyaka empela njengemashumi 20 ahamba shift mabhedla hlophe siyavumela no 1997 namhla 2017 sekwela 20 years wena uhamba after 4 years angithi uyabona na uhamba after 4 years sonke lesikhathi yini intaba lotendile wena lokuthi lokungenani mhlawumbe bathinze bakangwane phela kuthi uye ngakhona ukuthi awube kunene ngingala mina ngoba abangwane banayo indledlana yabo nabo ukuthi babone ukuthi bakuvikela kasiphi kakhulu nje kulohlangothi loshoko nje bayalwa nalo ngoba ngethemba usakusiwe wedwa ukuhlangana nesimo esinjengasona leso ngoba sibabonela abanye kukhanze ukuthi vele bayasonzethwa sebahlala khona lemakhosini bahlala khona semakhosini naso semakhosini ke vele usuke sokuvikelekile fanele sosendlini kagogo ngeze basakukhosholoda ke lapha la sokhona wena ubangwa yini ke bese uphuma ushona mshiya lo wa indzaba leyo ichaza nje ngasho ukuthi lesinye isikhathi noma sengibalekile ngilengesheya ngimshiya ngalo ngisho ukuthi ngingazama lenye indlela kuzama kuvela kodwa ke ngithole ukuthi ngathi mahlahla avaliwe noma ke ngithole ukuthi imbobo angikhona ukuyithola na uthi uzama ukuthi kuyibika lapho lendzaba uzama ukuyibika lapho ujikela ngalapha kodwa sona ngeke ufikile phambili emakhosini ukuthi hana bakithi kunomntwana lana noma kunemuntu lapha lokhala ngendzaba lekanje kukanjena emabhenki emakhosi asebenza ngetinduna angithi uyabona tinduna temakhosi setiningi kakhulu empeleni kusuka nje lapho ngingadibala ngiyabona sethi Africa kwethu isihlanu namhla sekunenduna TV Mthetho stabile emuva lapha sibele enduneni Gama sibuye kumphotholozo umntolo sibuye kumntolo sibuye futhi kulowanyana ngibalo lomunye ngasemva kumpicana kumphica umavuso sebasemuva uyileni bokubathathu wena ngasho ukuthi kuleti ndlela otibala kwesidinzathu ikhona yini ngasuka nomntwana enkosi khona yini lesefika ke indvuna kodwa ke kulelo sifise thina ukuthi isikhulumele kona phambili akubanga njalo ngiyabona unaye endvuneni cha saya noma ngichaze phambilini ukuthi kubani ngoba ukuthi igama lomuntu useyingomo ngiyabona usho ukuthi nanifika khona lapha nemukeleka kojana kumele semukeleka nedinkulo yethu vele abazange ukuthi bayiqhubekise phambili noma ayiqhutshekiswe phambili nako yasiyashabalala nje khona ehlophe nayi ke indzaba lokho siphela aqhubekise kembili nangilalela mina indzaba yakho nangibuka ukuthi ngoba phela solo akubekeki umuntu lapha solo kufuneka umuntu lomulo angithi yabona lokusho siphela noma kunjinja induna akusho ukuthi lo office enduna leyanjinja angithi lokusho sinesikhala sakho sokusekhona angithi yabona so induna iyabikelana iyabika lapha fanele ibikwe khona lithi ke la mnyalo kubambe phike uyilene ndvuni lekhona nyalo noma mhlambe bathinda labadzala bathini laba ngibona banale ligama libuya kweshifu mabhedla dlophe la basaphila
kulaba bakithi laba bakini le kulaba bakithi ngikhona la kunale nkinga khona ngoba liqiniso bayalati bakithi Yebo. bese lashiya ilibekwe la kodwa ke abasalichubile liqiniso liye phambili babangwayini lo bangaqhubeka iqiniso ngoba badzala bona awu ngathi nje angabe ngaba ukuthi bathi umuntu omdala umbuthi kodwa ube siyamangala ukuthi awu njengoba umuntu omdala noma ke labantu abadala bayati ukuthi liqiniso lifuna liqhutshwe kepha seyimakuphi lenzaba noma mhlambe kukabili yehlopha sivele sixoxe ezitibenzaba lapha uyokhanza ukuthi lesinye isikhathi sekuchamuke lomunye mhlambe waletha inkomo noma mhlambe kwaba nenkinga nathiteni labatibona kokuwe yini le bange ukuthi wena bese bayakweca kanti phela wena wanikwa ukuthi nguwe utawubamba laphana ekuqaleni kwakuyona nje ngasho lokuthi kuqale ngomncane ngiyacabanga nje ukuthi into leyo umntwana uthi wena lokho akubuye kimi kungayimntwaneni kanti lo mntwana phela ngala utawahamba khule ngiyabona so la kukajiki lutho libambela bebakubambele so sibakubambela base bagugumatha ngayibeka kanjalo nje ukuthi bese seyiba lapho ukuthi kwema kwabanjwa akusakhutshwe kubona phambili kanti phela isikhathi sihamba sifike wonke umntwana noma ngaba mncane bese uyakhula wena uthi ngayindlela sokhulile nyana sovele sokulungele mane ingani kuphela nyalo lesikhuluma ukuthi namhlanje lokho nangabe nilandela kahle njeke lenzaba kusolo kude umuntu obambe lothethe isikhundla sashifa mabhedla hlophe emshiya lo wa lekithi vele akusana lutho sekude ngisho akunamvuna akunasikhulu vele akusana mgijimi akusekude kanambambela ngoba phela naye emkhulu usobovu naye akasekho sekubule nje songishona la shona khona ufuna ukubheka leso ukubhekisa khona manje ke lithi ke lami ke nasekude lutho kusho ukuthi asengibekise nje mhlambe lesigaba silapha esigabeni sekuthi baba bathi awu le ndoda itawuvela so ayivele le ndoda lenguwe mhlambe namhla bakubonakala ku television so nayo le ndoda kanti khona mhlambe sekutawendeka lamhla awucabanga ukuthi ngibone ukubambile lokho cha ngisho mina ukuthi akusiko lokho angeke akusiko lokho ukuthi abadi nje ukuthi vele hey lo mina simfuna singamthola kanjani ngibona nje ukuthi ngibona ukuthi nje kusale sipinza ngoba thina lesikwendako akusiko lokungiko sale sihlala nje sipinza sibone ukuthi ke liyawushona kuphi ngene namhlanje sinami engikwabona labo bakithi bakahlophe manje ngiyabacela vele ukuthi abasukume inyawo totimbili ilungiswe lenzaba ngoba akusiti ukuthi kudoswane ulomedosele le kucatshana kubhekwe lena kuyendiwa into lengino ngoba live vele lakhiwa ukuthi sive senkosi sibambane sibumbane lelive lenkosi kepha uma ngabe lesive lesesikhona singabumbani kufana nokubumba noma sibana usithatha usifike manje siyabhidlika kusho ukuthi ngalo levele kwesilengekane yabhidlika libunjwa ngoba ukuthi namuhla ke wonke lo kumele ukuthi alungise into le right noma lengiyo noma kusemangweni noma ngikuphi kufuna ukuthi vele sikulungise ngoba sakha lelive lenkosi ubheke ukuthi bengibani wena lo sukumako ehlophe lo sukumela kolenzaba nyalo nje ngoba kuze kwasukuma mina ngokubuka lokuthi lilanga liyashona tindro tiyonakala nesivele sesiyakhala kakhulu sakamvemve kuthi kanti lapho bakahlophe bona sebasengana angithi phela angete angibekise nje ukuthi ngeke kusuka indvuna isuke yami ifike itikhombele yona kufanele ukuthi kube ngulomango wakini labadala abenzawo abatawuhamba bathathe leligama bave balimikise ukuthi nangu Mabhengu osowukhona ubuyile ekhaya vele ufike liphase lelo gama
angithi uyabona futhi kwesibili ngifuna ukuvala ukuthi ngesintu nangesiswati siyeswati ke ngendlela ehlukehlukene ngekuva kwethu ukuthi kube lesimilo etside uyabona labayende anzube kubonakala ukuthi nguye imvelo lo yabekwe lokungafiki bangwane kuwe kwendeka indoko lengokusho lapha ukuthi ngoba ngikhulile ngomncane kepha lengikukhumbulako mina ngikhumbulana ngibitwa ngawuthi kuna ugogo ngihambule angimemeta ngilapha emphakathini ekhaya ngisengumfana nje ethi ngiluza tinkomo ngifundza isikole nangigijima ngiya elaleni lapha nangifika elaleni ngithi gogo athi hayi Mothokoza ubitwa ngomkhulu nanga lapha emlembeleni ngijimeke nami ke ngiye kumkhulu naye nje ngizabe isigaba leninasiphawula ukuthi yebo unkulumo wayikhuluma kimi ngoba ke ngane abantu abadala futhi bebakhulumana abakhuluma bafaka iparable bangakhulumi ukuthi nje bakutshele babuka ukuthi isigaba semncane ukubita emnumbeleni njani awuchaze kanti awuchaze lapho ukubita emnumbeleni so uhambile umuntu omdala usaphile emhlabeni usaphile uyakubita uyaya kuyofika ukuthini mangifika lapha kuye ufike ngithi mkhulu uthi kena cha mntanami ngibitela ukuthi ngikutshele namuhla ukuthi la ekhaya ungahambi kukhona ke ngikulela ukukhuluma wasike wafaka ke ngokuthi ke njenganawo bani lo wena ufuna ukuthi linawo ufuna ukuthi konke lokuhle la kube ngekwakhe wayikhuluma ngevenza wayikhuluma ngayo zange ngayithatha kakhulu ngoba ngangingumthwalo ingqondo yami nje ngona ngayiva lenkulumo nje ngangayinaki kakhulu ngize ngahamba nami ngayibona lenkulumo nyalo sekashonile sekuneminyaka sekucale indzaba manje ukuthi kufuna kubekwe ngase ngikhali ngiyibona lendzaba lebeyikhulile ngokusawo omkhulu bekakhuluma naye indzaba naye la kimi nedi ngoba ngangimncane naye sebeyibona setiyendeka letinto lathi khuluma wabeka ukuthi lo munye sofuna ukuthi thathela yena bekayibeka kanjalo vele angifuni ukuthi ngabe solongisho lehlathi kukhona kakhulu kodwa nje wakubeka wathi njengabantwana inhlitiyo yakhe lena ufuna ukuthi bonke sale kubenga kwakhe kanti bambamba kwakho weva lapho ekhonweni nasahlanganisa lamhla yabona ukuthi kwakusho ukuthi nguwe wavela wakunika wena bewavela yakhuluma yona lendzaba leyo kukhona into obhalwe phasi emabhengu lokusho ukuthi mhlambe ngoba abantu abadala babuke ngaphandle kubese akhulume mhlawumbe abhale phasi ukuthi cha nange lengivele ngumbeka kulesigaba lesi lokubhaliwe phasi ngivile ukuthi kukhona ngasho ukuthi ngekuva kwami kungathi kuthi indlela letembili kukhona la lokwalungisa kwaNgwane Shifu lesikhathi akubuta vele bese babeka kaNgwane yabo babasihlanu labanye bakhona ngiyabati ngiyabakhumbula nedi bakhona babili lebe ngingabati ukuthi kuthiwa bekuba lokunye bekule basaphila indaba bakhona labasaphila vele labatiwe labangithule ngabakhomba lokho bebakhona vele nakuyiwele kaNgwane lababhaliwe le kaNgwane labafakazela lokho labe bathunyelwe lo mlayedo ukuthi nangu yena lebabhaliwe lebafakazela lo mlayedo lebathunyelwe kaNgwane noma ke lebe bekanti sebanayo Shifu labafakazela Shifu lebe bakusho akusho yena ayobunza yona lenza angiva kahle ngicela sokuphonza into yenza basinamabhengu Shifu bathuma ini kaNgwane Shifu kuhamba yena ucobo lwakhe yebo ke uhamba nabo baba sihlanu nayiva babili bakhona ngithi hayi ngabakhomba nanyaka yebo ke bayebunza yona lendzaba yokubeka asaphila kusho ukuthi ngathi nje bekawubuza ukuthi mina masesengekho uyawulandzela kuyabana basekhona baphila bakhona labantu ngisho sikhathi ke mabhengu lapha kusithuba lesindaweni siqhi emakethe bafana bakithi siyabuya masinyana sasithatha inqingo ngoba nawe naku ngiyabona ukuthi indlela yakho iseyinze mabhengu kusikhathi sake lebenkosi lento sinivile indzaba sake siqhi emakethe siyabuya
Jesus Christ is the purpose of the kingdom. Jesus is the kingdom of God. Nasikhuluma ngelibandla sikhuluma ngemtimba waKristu. Nangabe libandla lingumtimba waKristu kusho ukuthi lo muntu omdala nakahleli lapha esihlalweni kuzakhona ukuhlala kufuna abe nemtimba uhleli ngalo mtimba wakhe. Glory to God. That's a people lembafuna so. The glory of God is in this place today to set your life free. Emasango hayithe sakasoza lahluli. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngingasangluki ngingekho kuma drips. Kambe bangabonga uNkulunkulu. Hallelujah. Bangabonga Jehova. Ngemusa wakhe, mbukeli weChannel Swazi, hlanganyela nathi njalo ngemasonto emini yantsambama nga 3:30 p.m. to 4 p.m. eluhlelweni ngemusa wakhe by his grace. Lolethulelwa ngumfundisi Sikhumbuzo Shongwe wasePhumla. Inombolo nebenkosi 76073020 steka indzaba lapha kalamgabhe etiyeni nebenkosi lenhle Chief Mabhedla Dlophe simathi sonke ekakhulu njeke abantu abakhulele khona mshiya ngalowa kuyatiwa ukuthi indvodza lesebentile kakhulu ekakhulu nawe emakhosi naku ke lapha sesinesimo nebenkosi lenhle sesinemtukulo wakhe lapha uyasho lapha umtukulo wakhe lapha ukuthi sovele igaba linyende kakhulu kwabonakala ukuthi bafuna nekumbulala kanti igama belishiwe nguye lapha Chief nebenkosi lenhle wathi ngisho madosa ukuthi amixe lelo gama mshiya lo wa kepha ke nyalo sesifuna kuvanga kini lapha ukuthi nithini kule ndzaba leyo inombolo 76073020 76073020 ukhona ushala khona osojubekile nebenkosi lenhle lapha Mabhengu ukhona lomnyelo butile lapha e-studio lapha empeleni ngimvile umbuzo wakhe lapha uthi mbamba yinde bafuna ukushaya ngayo uyabo bafuna kuba kuve ma specifics bantu kodwa nje ngiyeva ukuthi uyibeka eBuswati wena kodwa nje sengithathe nami wena kunetha umwehle ngitsabona so chubekile futhi nayo 76073020 so khona misa khona ehleleni siyakumukela sawubona Tiyachubeka inombolo nebenkosi lenhle ngu6073020 30 nembala nangomiso khona wena umisa umwehle ngisawubona yebo nkosi sikhuluma nabani kuphi ya ngabe lapha Dlamini Kudini Dlamini Kudini yebo nkosi yebo ngifuna ukuva ukuthi babehluphe kakhona indaba bamsekelako kuba kubo kule ndaba la leyazenda wabaleka ekhaya wa eSouth Africa yebo ke phendula bivela bakubo khona ngibona ababili bathathu labangabuye cha ngaphendula lapha Mlangeni ngithi bakhona noma ke bangabakhona kepha ke labanye vele sebagcine abasekho ngaloko ukuthi lesikhathi lokusolo kusihamba into leyo inendekako ukuthi lona ngathi ufuna kumeqinisweni kuba nguyena bese uyakhoshiswa utoze kusale laba vele bavumelana neligama lawo angathi noma yaphenduleka yini Dlamini wona uyaphenduleka babehlophe kushothi osakazi baloko ukuthi Solomon akatholakali lolu fanele kuyasho ukuthi wena useqinisweni Mlangeni ngiyokwenze ngasukuma phasi ngibona ngibeka inkulumo yami ngithi lesiswati umuntu akade khulumeli kepha ke ngesimo sekahamba ukuthi ubone ukuthi hawo letinto kwabathe phela labadzala uyabanika lelo thuba ukuthi sebayabona nabo balungise kodwa bangeke balungisa bathi noma bangandwa kangwane ukuthi cha phela lethando loshwa Chief ngeke besisengenda kwenu nabefike emva sebathi gwaqa la nabaphenze basuka lapho babiyela ngalokunye futhi lokungasiko komphela kungawo wena nithi umuntu angagcina phela afele lethi igangeni awuthi ukuthi usukume nami seniphefumule emhlabeni ivakale ibuye bandla idzingido ngoba akusikuhle ukuthi live
noma ke kuhlale kuliwa kuhlale kudosiswana le nale lelive njengoba linenkosi lekuthi thina abantu lesiphila kibo sibumbane sibe munye sakhe lelive lenkosi liqine. Usekhona Mlangeni? Ikhona Mlangeni cha ngendlela lebeka ngayo futhi uyevakala. Uma niva utawuseleleka njengoba sakutholile babemamba chawe utawuphumelela wakithi njengoba seyifake emaphosini. Ngoba la ubeka leminyaka nje kuyasho vele ukuthi ukhona isiphile siyiphethe. Emakhosini ngiyabona lapha emakhosi bayabona nje ukuthi kuyenzawo leyo vele kunelihambade sovele sokutholile lwakamamba siyethemba babe ukuthi utakusekela uNkulunkulu nawe emakhosi atakuva nalapha emakhosi bese lokhu nisiwe ngabadala kuwuhlelo manje ukuthula noma uyathanda noma akathazi. Joseph wakhishwa asejele Daniel waphuma emgodini kasibaqedile wena nabe wafika labangasekho uyawujike kuleso sikhathi sotholakele nje babemamba sowusebenzile chawe kutakulanze uvele babona bakangwane usinawo sowuthutana. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu Nebenkosi Lenhle. Sibonga kakhulu kumlangeni lapha eGundvini Nebenkosi Lenhle lapha inombolo 76073020 76073020 wena ukunxusa kumukela ehlelweni sawubona. Yebo sawubona Nkosi sikhuluma ngobani kuphi? Kubona ukuthi ngiyabona. Kuphi Nkosi? Ushaya kuphi Nkosi? Ushaya eMankayane. Yebo kakhulu eMankayane. Kanti lapha sitawubuza ukuthi yebo yasho ukuba ushaya yaphila yini? Iyaphila yini? Cha empeleni mina ekubeni esolo umkhuluma nayo iyaphila kanjani sinisibonga Nkosi? Cha yebo yena ngiyabona ukuthi uyibeka ngenhlonipho lenzaba akakhona ukuyibeka ufuna kuyicambalatisa lenzaba kanti phela vele la kaCharles Swazini vele siqonde ukuthi kwenzaba kepha ubeka ngenhlonipho Nkosi yami hayi ukuthi mhlambe kukhona la kufihlako. Yebo kakhulu. Uyabona ke lapha ulela kushoko lapha umlangeni eMankayane. Ngiyabona ukuthi kangwane esikhathi lesiningi indzaba takhona awusuku uphunza etikwendzaba uvela ukuthi nayi microphone ukuthi na umbhobho noma cisha logesi uyayibona nje kodwa nje sesivela kulomunye wena usehleni sawubona ngobe seshaneleswa. Yebo sawubona Nkosi sikhuluma babe bani kuphi? Yebo baba ensangweni yebo uthi baba ensangweni. Ngicela ukuthi amabhembu ukuthi kahle khona ngo-anti noma bakhe lo banemabhedla yena watsala waba yifana nje-ke ukuthi vele sokuthi nemsaphethayo kuhamba njani kuleli uhlangosileli. Yebo-ke siyabonga kakhulu siyabonga esangweni ungaphendula. Cha ngingaphendula lapha baba ngathi uthi ngibabe bani esangweni. Nami ngivendise kasho le ukuthi kusensangweni mhlambe songaphendula nje Nkosi. Angiphendula lapha ngithi unabo latalwa nabo shifu ukati sekude sebaphelile. Ukhona osalong andi. Ukhona kodwa andi. Lo wena ashiwa ngoye shifu wathi sisi njengoba nyalo mina. Sota usale uqhubekisa wena lo mesasho ebesilungile. Ngiyabona wanikwa leli gama. Yebo kumnesa kubuya lihleleni sawubona. Ninjani Nkosi? Siyaphila Nkosi sikhuluma ngababani kuphi? Khuluma naSamini eMaseyisini. Lapho kunene eMaseyisini yebo Nkosi.
Nkosi yami. Nalo kwaleta malikhulunywa ngibabe nje la. Uthi babe uyaphila indlela ehlophe nabo lo mhlawumbe lokungaba msoka ukuthi uyabona silalela nje nawe uyambona usesimeni lesinjani kodwa ke nawe uthi Nkosi yami mamba ijale libonakala liphilile usho ukuthi singayilalela inkulumo yalo ngiyambuza nje kunemamba lo ukuthi engabe vele ihlophe lakhe ubuye South Africa nje manje ubuyela kuphi ekhaya noma liyohlala kuphi kuphura la kanjani abalungisa lenze bangasesabi yini manje kwesibili la ngilahlalahleke khona ngulana kwefike ekuthenini ungazi ukuthi utalwa endlini yakalankosi ukhona yini gogo noma lo lankosi ufakaza lokho noma kumbe akusekho umuntu vele siyabonga kakhulu lapho nje ukuthi ukhona yini vele gogo noma mhlawumbe yena utalwa ngubani utalwa lo lankosi indamhloko noma kumbe mhlawumbe utalwa ngumntanakhe echaza Ngachaza nje lapha ngosumbuto wakho ekucala kodwa uthi na usuka lapha ubheka phi wena nene kuleyo mbuto lobutawo ukuthi nangisuka la ngidawubheka kuphi loyo ngicela ukuthi ngiyophendula kakhulu loyo nginesizathu awusesabi inyalo ngosemhlophe kubuyela ekhaya kubuyela kwami ekhaya angisabe mase kulungisiwe ngibeke kanjalo ukuthi vele usesethi indaweni ezide usengakayi ekhaya kuze kulunge yebo cha Nkosi yami mamba siyabonga kakhulu ngiyaliva lelijani ngilandele kusuke ekucaleni lenzaba le Nkosi yami mina ngamane sicelale uma kugenuine baba lokula kukhulumako siyabonga lo mbuzo wesibili wakho uyaphenduleka imbaba ngiyafuna lokho manibuli lo ukuthi niva ukuthi bakwakazane asakuside kanti phela sekuqhamuka yena ukuthi ngabe kuyenteka njengalesiwachawe neleyathi mani ukuthi kungenteka kuzubela kuye abekuqhamuka ngala kuye ngalendlela lento mhlawumbe ungakuyichaza kulo hlangothi ke hlobo ngamanje ngishaya temofu ngoba leyo indzaba yabantu labadzala angeke lokuningi mhlawumbe ngikudzalule emoyeni ngitawuthi nje angathi ngingafuna lokuyibeka kopha ke ngoba phela indzaba yabantu labadzala njengoba ngibiyela ngichaza ukuthi cha into lengilethile la emoyeni ngilethe vele ukuthi njengoba ngisho ukuthi shifu washe alungisile la kulungisile ngibe ukuthi ke mina abantu labadzala bakahlophe noma abantu labadzala njengoba sesicelile nje indzaba seyinje ukuthi akulungiswe lokho lendlela lokwashilokushiye ngayo nokuthi kuze kwafika lapho bekwende njani labantu abadzala bayade ngoba ngibo labashiye bakulungisile nakho lokunye lokumende ngachubeka kakhulu ngaleyo ndzaba babe maseyisini lokumende ngachubeka ngaleyo ndzaba leyo ukuthi kulabo lababekwa konyalo labaye bamikiswe le akafakwa loyise nami ngumbuzo bengisolo nawo lo ngakhanza ukuthi kwabona labangibona bafaka laba bafaka konyalo babamixele kangwani akekho lo babo wakhe uyayibona masibaba ngiyayiva lapho ngiyayiva ngibe ngathi nami bese sengiyangungulita khona lapho Nkosi ubekho wena ngiqiniso noma kumbe nje ubukela khashana ukuthi vele akangendo lokusho ukuthi ke lapho lengikondile ngitsena ngifika eNingizimu Afrika ngasinangibuya ngishiya ngalo nami nganda i-research yami ngakhanza sikwaba khona tinkinga letingentisho lamoyeni letaba khona lengeke sengitikhulume nami njengoba silapha nje
leto dinkinga leto ngito licabanga akatati kahle ukuthi ngivele ngahamba awufuna kwami ngithi ngete emaswati ngadle sahlata nami ngihambe ngayo research ukuthi le ndzaba lena ihamba njani mbamba ngase ngiyadibukela ngoba nami mangiyibuka le ndzaba bengithi ngisatha ukuchubeka nayo njengoba nathi uSakashana Swazi asiyeke nje lula nami ngifena yecakelo ngaphandle ukuthi cha nembala labantu ngibayasho ukuthi cha vele weqiwa loyise wayena lo cha senze inkosi yamthatha nabe nanibonendile independent kuzana investigation yenu nabona besinema anomalies nakhona kuntawusibekala njani uma lingathola labantu abalula ba-right nalokuthi lithushisele njengoba sokulethe nje lapho ivele yebo kakhulu bengakubikeli nami Mabhengu lapho empeleni nami bekungihlupha lokuthi hawu kepha sekungabe kumntukulu sina siyiteka nawe seningizimu Afrika ngasina ngibuya lapha ngase ngiyangihlolisisa kahle ngase ngiyakhanga cha kukhona lapha kwenteka njena khona kwasephindla ngethisa ukuthi bona laba basebabeka labanye nabo bayeqa angithi yabona ngibukile ke lokho wena sekamkwehle sawubona yebo Nkosi khona bani kuphi Mhlawumbe inkulu ngihlushwa ukuthi udayena umlangene utodibika yena bathi lababheka lendlu libhekako lapha ekhaya angiva kahle siyena njani kwesibili uthi uyisemkhulu uyaya kangwane anemadoda amahlanu bakangene kusho ukuthi uma ngabe kuyiqinisile bakangene bayayadi enzalo uma bayadi bafanele ukuthi batsile laba labaletha abantu labayo ukuthi hambani nilanze babo so nyalo nje ime ekutheni laba lababekako abahambe bayomkhomba angingasikhulumele yena nanko sekubendicabazala khona ukuthi laba labazala ekhaya baphi lalababekako ngoba akatibeki umuntu babe bangwane baya baphi bakangwane ngiyabona siyabonga kakhulu mhlawumbe ungaphendula nami ndakufunza ngiyiphendule leyo ndzaba ngoba empeleni ukwayithinza leyo ndzaba awuyiphendule Nkosi yami wena okunene ngakuphendula nje kafisha ngithi cha ngize ngasho ngathi ekuqaleni umuntu akade khulumela kodwa kuhamba kufika isimo lesithide noma ngikuzalulela emoyeni ngoba lokhu lokukwatiko noma lengikiko mina angeke ukubone noma ngimbathisa kuwe ibhanji lejazi nawe kusho ukuthi boneta ngaphambili nawe uphakamise isandla noma uphumele kaleni ukuthi usicakala asengithathela ngomunye wena sayamukele ngisabona so yebo sabona Nkosi khuluma ngani kuphi sabona wena kunene yebo Nkosi khuluma ngani kuphi ukhuluma namake Magagula kalafumisa ba yebo Thombeni ekhuluma Thombeni ungalaleli ku-TV ngoba kalavumisa khashana ephutha kufika leli vile lethu ngalapha ngifuna ukubuza kubabe uhleli nababemanga ukuthi ngifuna ukuzwa mina ukuthi lo baba lokhuluma laphayana uthi efuna kubekwa yena manje mafuna kubekwa yini angayibekabo uyelani la ka-TV yebo-ke cha ngiyabonga kakhulu manje ngicela kuphendula lo mbuzo loyo empeleni
ngicela uphendule ngimke lo mbuzo loyo. Lo mbuzo lo uhlanekele ngithi thina baka television yona makhe. Yena ufika umtela indzaba mina bengihambe eNingizimu Afrika. Wafika umtela indzaba yakhe ngase nginecha asesiqale nawe lendzaba sike sisikuyichukuluta ngime sengibahamba kenyalo. Ngiyothatha isale emuva kahle hle isengaphela isaqala imakhe. Manje ke ngoba yena kahle kahle ulapha njengamanje uthi uyesaba lebuko nangakhona akesabi ukuthi khona bangahle bamenzele nabe njengoba la cha ngaphendula lapha Nkosi ngithi njengoba ngikutshela nje kubalele leminyaka ukuthi ubhaca ehlathini dogcina uphumile. Ngifika lesikhathi make la noma ubulawa indlala ehlathini kodwa uthi awuthi ngiphume lapha ebani kumbe ngidawuthola singo kumbe ngidawuthola ini ngidle kunokuthi ngifele la ehlathini. Manje ukukhuluma lehlathini kwakhe kuzawuhlupha manje babe ngoba yena ukhuluma into lenengodo mane le lapha ikhuluma khona kusehlathini kakhulu. Akusekho lehlobo la ngashosha ibhekuzo wakhulume nazo khona. Make angathi ngasho nje ukuthi angikamani noma nami nabangicela lapha emsakatweni kokuthi vele bengisoke ngisehlathini lokunye umzamo ngizamile nami ukukhuluma njengoba kusho ukuthi ihlobeni kumbe njani kodwa kuye bese kwenteka lesinye isimo njengo labantu bangathi hawu lo muntu kumbe uyaphila cha uphile kahle nje ngiphile sasa uyabonakala mina mthuphilile mane ngendlela lesebenzeke ngayo mina ngiyabuka nje ukuthi ungathi uyathengiseka cha make ngawuphendula ngithi ke angathi ukuthi kumbe bosho ukuthengiseka kanjani kumbe usho ngicela manje uchaza la kuthengiseka ukuthi ngithengiseka ngokuthi sengiphume ehlathini sengidivete ebaleni yini noma ngathi uthi mina ngimangumswa kahle uthi ube wabaleka sibele indabeni wayolala khona. Yebo sengiyakuva ke lo mbuzo wakho lokuthi wathi ngiyathengiseka injena ke lenzaba make angathi bengingafuni ukuchaza emoyeni ngoba ikhona letinye izinto nokuthi ukhuluma la moyeni bese ukuhlakaniphisa ini angifuni ukuthi sitha ngoba wayibeka mamba ukuthi sitha ngoba mangitawuthi nje mina ma nakhona lela mhlehleli khona hayi ukuthi ngihlethi ukuthi ngoba ngisave nginogwaje esikhundla ufuna ngihlale enzaweni ngibone ukuthi lenzaweni manje sekukhona ukusonzela pheze ngithuthuka akusimnanzi ke lokuhlala ulungisa logwaja ukuhlala uqashile akusimnanzi maka angifuni uqale maka akusimnanzi ngibona ukuthi no angiphumele ebaleni ngoba akusithi ubhaca ehlathini pheze ngifele khona lapha ehlathini ngakabonwa ngumuntu angeke uside egcineni nami uvele ngabonakala sivele ukuthi lo muntu lona uyadlala kude la ngimnanzi khona ngisho sesiswini lokukhuluma kwami la angendiwe ukuthi mhlambe ngidlile ngisuthi ngemnanzi hlithi yami ebuhlungu ufana nomuntu longavela lapha ehlathini agijima athi aphumele ebaleni angathi uthi ngibeka ngithini ngibeka temofu make ngiyembathisa ngoba kusemoyeni angeke nje nami ngithi ngathi ngibhaqa ehlathini kwavela ilizembe noma kwavela inyoka noma kwavela kati ngibeka bembathise kepha ke lokhu zengivele kwami ngilokuthi kunempilo vele empilo ngoba labanye bayabuza ukuthi kepha akayingani kubo angathi singayibeka ngithini angifuni ukuthi bese ngibeka tindo letitaba kusasa songazi ukuthi siyacabana nebakithi bakahlophe kanti cha mina angicabani nebakithi kuphela noma bakithi mina ngithi yebo Hlophe manje akuvumeli mina lokho bona labakithi ngeke kumele ukuthi bathi mntwana kuya labangibambe ngesandla asende ukuthi
manje uma kungahambi ngalendlela kuhamba ngesangeleke sangeleke sisho ukuthi ugcina wona ungekho utophumelela lokho ke wona wenda njani makunjalo nomuntu usehlathini lapha ubone umsa unalinde kuzulazula la ngeduku kwehlathi awunaphuma lapha ehlathini nokushiye lehlathi uthuthuke kulelinye uzibona hayi lehlathi lecala lobuvele wabaleka kilo ngiyabonga mina ngicabanga ukuthi sikufisela impumelelo sonke kube kulokushoko anangabe usho liqiniso Maqiniso alendzaba make vela setawuphuma ngoba ngisatawuya ngiyobavusela nami bakahlophe ngisatawuya nasenduneni kwami nekuyawuvusela kule ndzaba lena kuvisisa kabantu ukuthi ngabe tona tithini kule ndzaba le njengalena make ngibese ngiyabeya ngobikela umhlaba siyabonga mntana siyabonga kule ndzaba lenge hlophe mhlambe lengayifike ngiyibeke nje uyathi ngikhumbula indzaba lamaja lapha emuka imoto asinakamuka imoto kwakhanya ukuthi bakhumula impahla nabakhumula impahla nakasavela lamgwaqweni asavela ngunu babaleka labantu bathi ayahlanya lawa yabo bathi ngihlanya kanti abantu bahluphe ndamba laba bafuna usikomoke nabantu abahlanya ngizokwenza njengaleyo ngibona kanjalo bangwane ndzaba sinawubhacile usinawusibona imoto soyavela yimisa manje bayendzaba nathi ke sisithelo sazo sisiyayenzaba basi ukhala ngalo mina sesive wena nguyesa umukhle sawubona nazinduleni nkosi yami ngishiye nako wasishaya umzamile emaseyisini yebo nkosi enduleni athi lokunye lesingacela usicelele bona fanele usithelele lamoyeni ukuthi kulaba mhlambe lathi ihloko basekhona ababili mhlambe ukwazi ukuvela ukushaya munye nje uma kungenteka uma njalo sokelipheka lihlelo kude lokhona kushaya kube nivuke nisiyele le anikhombe ehlophe interview one of them simuve niswayethe indzabeni ngathi sesibene ndlela ne-understanding mani ukuthi vele kukhona into okukhona kungathi kuyasolisa nje athi kuphela siyabonga kakhulu nkosi siyabonga vele sitawenta njalo nasisuka nje lapha nkosi sitawu vele sente njalo kepha sibaba sesiyabuka ngoba kwesinye isikhathi sitasuke kwathine sithele bangene sibuka ukuthi mhlambe sitahamba siyofuna indzawo neutral uyabona sike siyithathe for emuva bese sibuya nayo ngoba nyalo vele siyicathekile kwathine ukuze ukuthi sitoyichukuluda njengoba ngisho nje ukuthi nabuvele indlela ngiyibeke ngayo ukuthi leso sikhathi naba komuka imoto elikami bakhumula libhuluko nawuvela sovela bakubalekela labanyenti bathi luhlanya lolu angithi uyabona kepha mlalelo usungamlalela bese sengikhona ke akasayitele indzaba so uya lemaphoyiseni naye uyabona nami ngisatahamba ngiyofuna lamaphoyisa ke ukuthi awu indzaba yabikwa lakini ihamba njani sengikaphinze ngivena ke lapha mabhenki ukuthi nefika lamaphoyisa uyibeka njengoba ayibekile inyalo ngethemba ukuthi nayo utamvumela nje ngihlenge umhlola lapha abhace khona wamabhenki khona leNingizimu Afrika. Okay, yeah. Yebo ma sikhuluma nabanye bakuphi? Ukhuluma namanye Dlamini kaMgabhetiye. Oh nembala siyabonga kakhulu kalamgabhe ma. Yebo baba ufuna ukufa ukuthi uthi lona ungumntana wabani ubantu bakwakhe. Ithathe Nkosi. Awungachaza lapha Nkosi ukuthi babami umva wedini. Ngicabanga ukuthi uyamathi na uthi kalamgabhetiye. Bawumva wedini ngaphetshe. Ngicabanga ukuthi kalamgabhetiye nje uyathi kahle lenzaba langa. Ukuyasida ngoba lesikwati ukuthi nokuthi umuntu ufuna abekwe emphakathini umusahluphe manje naso uvela njalo sine ngokuthi nje siyaba sesiyayila lenza bakho bazama ukuthatha ukuphila yini kuyasimangaliza nje ukuthi awuqhamuka njani wena kepha ngalo ukuthi yeba bekhawe sotayihamba utahamba ithole naye wawama wena make uyithatha phi ukuthi umusahluphe lokufuna bebe Wala kalamgabhetiye minye bathi. Yebo maka. Lo Musa utalwa siphi ke maka? Lo Musa wale kahlophe, uyelo lebathi ukuthi nje naye akekho lana ngathi ube bese yahamba lo mbaba omnengo lawa bekhawe la kahlophe.
wahamba lo musa ngoba ufuna abekwe wahamba eSouth Africa sekuthiwa ke akubekwe lo munye ngoba le beka abambile sewashona la yabambelela beshifu mama manje sibathe siyambona ukuthi umfana laba wamva kwedina bese na asmart la eksenini ngabe ngiyini washiwa ngishifu yebo kakhulu ma yebo cha wena imali babuka ngayicala ngakuphi mina lenzaba nje wangakhona ngalapho nje ukuze kuthi into evisisa kahle manje sohambile mama uyabathi Musa ithi ngizaba Musa manje mina ngiwasekhaya kepha ngokwathi ukuthi kwendekile eminyakeni wanga 2005 no 2006 bamqhuba bamisa kangwane kodwa ngekuva kwami labo bakhona ababakithi ngoba babuye bachaze bathi awu bekangwane bavule amabhuku noma kanjani siyabonga hle sabona yebo Nkosi siyabonga kakhulu baba siyabonga kakhulu yebo Nkosi cha sibonga kakhulu Nkosi sami namathi kubabe lapha losabekile ngiyayiva indzaba lapha simusa soke wamikiswa kangwane angithi ngoba bokwasho sokwamikiswa phinze wabuya futhi yes njengoba ubuke washo mphambili angithi bangwane ke kwesithuba lesi ngidawuthatha lesithuba sekuthi ngende njeyana ngicela ukuthi avalelise umuntu omdala ngalokuthi akanaphuma ngisho oshubi nebenkosi lenhle ngoba lenzaba yakhe lena seyine security ekhathi nangabe kusho ukuthi sekunjani lapha sethemba sinebafana bembubi ababukela lapha batasisita nanabo ikakhulu njengoba bahlala basibambisa nje ekhasi lenyenti nebenkosi lenhle silungisileke noko nathi kubuka indlela ukuthi ngabe utawuphuma siphi aphume njani ashone kuphi lapha ashona khona nebenkosi lenhle kuze kuthi kungathiwa hawu chawe wagilatiga lenyenti kakhulu ngoba imadima lenzaba njengoba shito naye imake lapha ukuthi kumadima sibili la babe usatawa sigozolo lapha tasigozolo khona nebenkosi lenhle anzube ahambe ngoba sibebathi seyiguqulela nasenza basabona ukuthi le ndodza ngathi sifuna kuyihlomo elithini lena nakayibeka lenzaba yayo njengoba asho babe lapha kepha ke ngidawuthatha ukuthi uthathe lithuba lokuthi uvalelise mabheka ngibongile nina belihlangana kangwane ukuthi ningilalele emoyeni naso sive sonke sakangwane nabakithi ngoba ngineliva lenhlitweni kubeka ke kwabantu kukhuluma kwabantu kunene ngopha ke lengikusho komine ngithi kulendzaba le yakahlophe njengoba phela ngichazile ukuthi leminyaka seminingi kusokushaya sigucu nalo make nje lobeka ukuthi ufone etiyeni angeke ngikhulume kakhulu kepha nje ngoba phela kusekhaya le kepha lami ligama lithi lolo kwashika ushifu akusebenze kona ngibona ukutawakha lelive nalesive senkosi siphile asingadicabangeli lokunye ngoba ngibona sekubangele kahlophe kwabanga ukuthi usengqube evana manje njengoba cazile nje uma ngisinkinga lenkulu nalombango omkhulu kakhulu uqinisile ukuthi umbango omkhulu kakhulu kepha
kukhona la ngakwadi ngoba phela mina ngikutala khona kaHlophe lendzaba ngiyathi emncane noma ke nami ngikhulena labantu abadzala okuncane ngakwadi kodwa ke bakhona nalabanye abadzala labakhona labashiwa kodwa ke njengoba ngichazile ukuthi lengifuna kubo noma ke lengucelako ukuthi balungise lendzaba yakaHlophe ngaleliciniso ukuze lesive stopile sona lesenkosi sive ngiloko kulele ngingakubeka ukuthi cha mina angivimbi itandla muntu ngivulela ukuthi nalosolako nalonjani ahambe agijime ufune iqiniso ukuze kuyofika nakhona kangwane ufune leqiniso lelingilo lihlase lesive sesiyaphila noma abe leqiniso lelitholakalayo kukhanya ukuthi alisahambelani nawe kodwa as long as ukuliqiniso kuyalunga mina vele ngikhulula ukuthi akufune leqiniso ngoba as long mina udadi ukuthi ngiseqinisweni ngiyacabanga ukuthi awona leqiniso manje ufuna ngempela kwaNkulunkulu awu liyawuhamba nami iqiniso noma liyawuhamba nalona kusemaqinisweni. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela uthathe lithuba lokuthi uvalelise Mabheka. Awu sengiyavalelisa sive salomutse nini bekunene ngithi awu nami ngibongile kungena kulolu hlelo njengoba ngichazile ngathi angisiko mnanzi angesuthi angikajabuli mina ngihleti la ngihleti khona angikhona ukuthi ngihlale nami nesive sakithi ngijabule nami ngihleti lesengaba ngithi akulungiseke lokho nalabantu abadzala basekhona bangakahambi ngoba yihle into ilungiseke nabantu abadzala bakhona batokhona ke nabo kuyithuka ukuthi uyabona la mntwana uyabona la mntwana uyabona la mntwana kumele kube so noma kanjani nebenkosi lenhle kunjalo ke lapha kaChannel Swazi sevele siqale People and Places kodwa basolo basikhalela lapha ukuthi iyaqala nini People and Places yona sibisayo sengiyo ke nebenkosi lenhle sitahamba siye khona mshiyalo wa etindzaweni ezihlukehlukene bangwane la sita uthola khona amaqiniso sabe sibuya nawo siyangitshela ke lapha sokuqala lenzaba it noma kulokunye sesikushaya liqingo lapho tabe sokhona kulokuye nabe uyaphumelela uphumelele ude khona mshiyalo wakapha sitawuhamba siyibeke la lapha sibona khona ukuthi cha sihambe sayibeka khona emaphethelweni Mabheka. Cha siyabonga nina umsakazi. Yebo kakhulu. Nebenkosi lenhle ke lapha e-studio lapha embi kwami khona Zama wakaNkambule nebenkosi lenhle lijala lapha balibita ngamatikweni wababe ngilo lelibambe icamera la bese kusingale ngase studio longiyena aku transmission console ngale kuna lapha Themkosi wakadlamini bese kuba khona lapha Melissa wakamsweli nebenkosi lenhle mshiyalo wa bese kusingale long head of production nje basikhuluma nje nyalo la nguye lapha ngilethu ukuthula wakashabangu mshiyalo wa kanti ngale ngasendzabeni namhlanje benkosi lenhle besinayi lapha Khanyisile wamabuza anayi lapha futhi Dudu wakadube nangaphosi sinebenkosi lenhle ngicishe ngibabale bonke la ukhona nalinda wakashongo nebenkosi lenhle ngithemba ukuthi ukhona lijala kithi elikhona mshiyalo ngala angiboni kahle la ukhona lijala kahlatshwa komshiyalo lapha ngempela lijala libamba ama computers kuhle sibili lapha nalo liyahlanganisa nebekunene lapha lihlanganisa kahle kakhulu kulo ongikhumbuta indzaba lapha ekutheni nangabe ufuna kulibona lo hlelo akwalibonda kahle nalabanye ufuna kubashayela kuthi neba kuthi lo hlelo lahamba siphi lo lahamba njani sitala uploada nebenkosi lenhle kusasa lokusawo nekundzaba namhlanje tayitolo netanini ku www.channelswazi.com diphinze kulinkana nebenkosi lenhle lapha ne-YouTube lokho seyenda ubona konke lapha nokwenteka kona kaChannel Swazi kuze kusi umhlaba wonke cishe ubone sikwentengani event la kaNgwane ebekunene kuze kuthi yonke into ihambe ngendlela yakhona ngoba into zethi ngasilive umhlaba soyasonzela Mabheka uyayibona nje ngale lokusho ukuthi nabe kusho ukuthi awukayibona le program wakaHlophe wena kunene sesemda sishayela lapha nabe shothi ukhona lokusolako ngishayele mina ku 76073020 batanginike inombolo yakho kuleyo nombolo leyo mina ndaba sengiyakushayela mina nabe shothi uyafuna kuyiteka lendzaba sitokwathi kuyichuba sihambe nayo kahle kakhulu nebenkosi noma abe kusho ukuthi lo Hlophe lokhona
useMerica noma be useNgilandi noma bekuphi noma kanjani talibukela lo hlelo silibukela ko Nebenkosi lenhle ku www.channelswazi.com khona ngathi sale ngakhumbulako lapha Nebenkosi lenhle lapha bathi bayibuthi indodza lenye uthi sinayo lengashare nje what's your email yathi www.banban.com ngathi back so kuyonakala awu seyibita lokungesiko kepha ke into ediyendeka Nebenkosi into lesilungu sihamba sibamba style leti ngethemba ukuthi amajakethi aphila khona lapho nje bese ngiyasho ukuthi ngikuphi la kepha nje siyabonga kakhulu ukuthi sibongela uhulumende welive Nebenkosi lenhle ukuthi ema set top boxes la mhlawumbe siseposini la sibone khona ukuthi line lonke lebe silandzela bekunene lapha bonke abantu bathenga ama set top boxes lapha siyethemba ukuthi eMaswati lamanyende kakhulu Nebenkosi lenhle awusitakala kakhulu kuyakhombisa ukuthi silo semhlaba ingonyama Nebenkosi lenhle nalabanye abasebenzelako bafisa ukuthi sifike ku2022 nekuthi empeleni Nebenkosi lenhle amakhosi asitafuna ukuthuthukisa live wonke umuntu abone ukuthi ngempela live ingabe libheka ngakuphi kwanyalo Nebenkosi lenhle senguye qhawe mamba bamsana lonke libandla linzaba lelisiqinisa nelivele onke la ngwane sabathi bekumnanzi kanti nabe kusho ukuthi wena uphatheke kabi wena kunene siyaxolisa kakhulu nabe uphatheke kahle sijabula nawe wena kunene kwanyalo sengichawe mamba sathi bekumnanzi nisale kahle Azul